iti pharmacy hi Tina pharmacy kiti in Cycle Bazara Model School Gate Komsa na Model School building hitan first floor hi in na sorry kasi kila ground floor hi in va na le chupu cycle le lang kai hi in na kundang akimupuin tihi the epicenter hostel kiti tahin kima na hi in na tilay ko ke signature salon akitiin hitlay salon ko katu papaw pule aloy nuai hi in amun hi kilam hin bazar lai ta hin na ko ke thi da hitan tu hi bang za na hitai hi ke signature kiti hi pau puloy nu lamboyin in fara no umlaya na phai song anom la langgola zon na bor ma hi makeup artist ai lo le hair stylist lam khare ba ba hin bolo ai khat ka bol pe lai ta he video na pa lo thu ka se he langgola chu agne ki hal ha thil zo se ki chai hitain trai chlai mu na a hon hi in jan hi jong chun rok wang ka sim pu in manicure pedicure tin su thing no ho rong ka nei in na a thim mama jing win a staff te ni rong a thim thonin hospitality a hoi in client attendant a thim win na cha chu ke hi manicure pedicure ka ke bor sa le ka halbe sen tuilung lo a ka chi le ka manicure pedicure ki bor ho zo si yong hi ta hinien ka mai tai na vom tha ka mai tai hai dei bun ka tuk tuk na ako he na chi kyang ko he khat i pam lang kyang ko hin chi hospital khat i pharmacy hai ke pulu thai lo hi ja hin na tu la he chon tui lung lo ka ha bol heaven iti Tina pharmacy kiti hi Tina pharmacy kiti hi lo nam ki ma hi in ama hi galai to lai ta jong village volunteer ho nala zo sa hi medical check up hi han lang low supply ho na ma hin mo na pu hi in ama hi a professional setting na kam ngan changa hi in na pharmacist kam doctor kam abanta le kim neu pi kam ipipil kam hitam ka het he dim se do min lo ho hi chi tam ta ne ama hi akhan khone dan hi lo ho jong ko min zathum le som nga le cheng nga ta bang hi le example na zathum le som nga pi te cheng nga cha hai te ve ta te wa na khan khwa dim nupi khat hi in na abui le jing in ma to ki chen di wang hi aji pa hi mi ro lo me thei ta aji chu ama hin khan ko bo na in kal ki chwa ye thai anh kal ki choi hin ai wanga vai cha gan the khu tu ji in ama jong pathin in phat thei bun chilaya hin homolo jam pu om ta ni hi ama min hi homolo jam pu homo hi lo na pasal that ama hi ga ka jam ma sa i ngei lu om ka tir tai ga ka jam ma pa i van nom loi te zong ku hi lo ho jong hi dim se ro min na kin nong khat dia chu ka kila hin ke hi chapang tabang ka hi na ka te sit wanga hi chapang tabang ka hin lam kala chu lo ka kila le khat chu enzyme ka kila chu tui mo wal be sana ka don ta lo kaning thot le ta ka koi do hin ta hi alzheimer hi na chi hi leng the ya ne min chawang hi ka so pinu ka ma Tina pharmacy ang ka kila hi in na tham num na sunga chun thamu i pyong chu hi chi leng the na min a tuin ka ha an donin na digest ta ki ti jong ka donin ba ne zan ha chu lo jong tam tai pi in e pen tok mo jong ka kila in na ke signature parlor nu e hoi ta explain ko da lang go lang thuang kana se te tu kal ke min pana chi ke signature salon ke signature te gam pa ma zuki zu na mun to kilawin na so ana khel thai wala ngai lu nam koi min nam kharin khel win lang Pawpo beauty salon ti ang so na lanal di tai ai thaya la nei na khel pi ta win ya lo ho jong hidim se hin injection hanai pi hola ma hi akhan kho nei dan hi na khan ko ya bol wal be sa lungdon ma ina ki lunga ida la mang jalwa mi ji ba kha pya kho wa ku na nga hung ina aji pa pha na ke hilang ka ve ri de imutim ji lo hin hitai home service song api ji hin na yo ai mi te mi a phara le ki ngol bol ji hin na ke ma chen nin ngol bol taw na lo ka bantan de na kyo sun nang pa bantan live saf ds
lo min mang chot ta min get sleep ki ti ho ku koi ho ta bang don de ham ti le krus krus ruk 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 ari baba ruk ti ho na don de a aban le daizin na gilpi sawa dam moti na don le dam na le hin na le ki pana lahi lo ho jong hitam taw min na azat chi wang hi kin abon in ka sei thei po in epithet lo min wang chot ta min na lo hitam taw min chi just display mai hin na stock nga chu izat de tam ni he ve na leaf 52 aban le tu current iswa hi pharmacy hi wang ai rin ku long ka zu he azi chu pharmacy rin ku la ki zu ne hi tu lai hi gamdang banga standard na I ho na ga sei ding a chu zip la kara lam thai hi lo zip a chu chapang ga lai tu lai hi to hi le school chi di hon rin ku no hi in nei lo wal school chi na on time ki thai lo za hi aman jong chapang ho ding ger na za lai hi rin ku da zu hin em pau ne win ka zu hu ji hi jin rin ku ne hung ki cho pi ta win jing langa pa na jong any color na any size chapanga ding ana na mu so ke de thi stock a hi na ba ma kan tri to ba ma kan ka na ko nga pa num le chu nei bo pi ta win so hi le chapang ai che hwa hin na cho hi nu thei thei ko la nu di ham ngo nga pa na ai lo le na bom cha ham khali pem ka tha nan mu thei hin la nga jong hin lo dim se nin cha hi chapang rin ku da hi in na chilai la hin I ho hi thil kha ga sei nge na ei mi te hi iza chaji win chi hi condom hi za za pi lo de he iza cha pi wa I bol tho tho he na hi chi hi ipem te le ei mi te hi sex education I la samu he ni het gil na nei ta het gil na nei lo ji wa chu hi chi hi pathin pya chu mihim khat chu pitam ki sei le doctor to kong ke lawin na mihim chu ti san pu hi so ke yen awanga ibola jong le ipiti ki vendam ti precaution ke ti ham na ki vendan I thip lo ji wa hi now pinga anu apa ke hol mo jong tim se du mingen na bolu te ka ti na hi poi awanga I khat ta jong le a careful dan na thi mote breast ko 36 ti hi chu ve ji ngo se ra tang ka te chlai ta he na kan tham de hi se lit din na dei wa le hi si nei nu pi win lang nei ni pi ta win ya pharmacy so ke hin na condom cho dong za sapote tu lai net le sat phalo jong tam ta min na cho ko na ki ven do na ding ai ka hin aban ting le lo khat jong ki nin na hoi si pen ham wang ka hep in ti chu nang ba lung na sim se na im lo ben ke se hen lang hi le long lasting na nang ma nang ai cha chu lung na chim se na pan zong na dinga na lo zong o min cho yo siong cho hin ko he mo hi banga ki wa ai sei si ti chapang ren ko da hin ka sei banga chu size so ke na akalal za tun ti hin hilai tina pharmacy hinan jot wale na da mona na se ale doctor ta banga na doctor chi le ngai lo ama hin agu chang no jong stretching a bol ji na alo le chowa hi ai kha ji hin ano min kyong pharmacy hi ni thum lang ka to tai aban le health growth ti head growth ke tilana ke tabanga minim ne ya le na khan be no ma le na kum thin sunga hi na khan be no ma le head growth na ta sa asan the na ding na gu na chang saw na ding a lo rong o min mu lo jong hom poi China hita ibola nang chi ki won hiam thu hoi na jong o min na thilidim se do min tiam sanka puspi ki ti he o chapang hi ke bang lo hin na lekha sim ting le aka kha khu lekha hewa chal jong min aka kha slow la na re ki tin bi kan sim ma chuna asim sim ma he thailo ho dinga jong hi chi sanka puspi kiti hi 100% ayurvedic hin side effect lo he ochi ayurvedic ga hi in awai mama jing in chi hi chapang alho piti ki saidam hat be lo hon ni dinga pa hin ri mo jong abon chake no min na cha hi lo ho jong
phi tan ho jong thil lo si abon cha ke au mai na na dei lo si na mu thei na mun du chi choi hi in iza chu hilaya hi na hunga le ne ki si loading dam ta hal ta ne ki le no ma le nei hung pi ta vin ne to hi pharmacy hi koi ko bam ti le i u teo khat jong au min chi doctor Tina pharmacist come doctor come MLA assistant no ko tam kit le ama hi MD sa ka sot ki go no ya MD sing up na na women WHO Cookie Women Union na jong General Headquarter member Vice President ai kit nin na azi jangum poi aban le Adivasi Adivasi Bazara Nala Association chairman nala ai ma he bazal bu bekol ti dan ta chu bazal bu bekol vetu ti na hin na iza chu ichi pharmacy a hi ke jong ka tau ji in na dam mo na lo cho no mo zo si ni hung ki cho pi ji ta win ti chi hin na blog po le da ska su thing ja na la se se ti cha ji ke je lam pia thing ka mo le ka la do mi ki palin de ti ho kai jani ka sei lo na jo ma song ho hil dom do pe ka ti na lam thil pha bol na dinga na ming eng hin na nang ma ki pan do ma san ti sai ji ke ma mo to amo to di chan hin lam kai dinga fit ta hin akit tam le ku ki le ni mo tiong le MDC a sot do ma sat pen di chu hen ichi pharmacy hu yu nu hi ipien ni atam in zo pat a ane ne jing a cho ro om lo ane engan tu kal nei hum pi te hi win ne ang ka diu dio ai ta ei koi hi ji ya ma ipiang ma chu chu ye di vai chang mai ham ka ni num hi ang ka lun len ka ni di ta hi ji chun tu nya ding in i vlog mo hi chan ni chao tin Dr. Tina to hin phat ka ne ya hi le nabat da penu na thet penu le si ni ma na homo na ti chung changu hi ipiti hung ki pat na ipiti kilwa ipiti ham na hi hil chit na Dr. Tina in an nei di hin ti video cha na nga jingote hi ji chun na bon chawin kadam thim hi ang